I ćao svima i dobrodošli u novi klip, ovaj drugi klip u 2016. I ljudi moji, srećna vam nova godina. Ajmo mi dalje sa Master Ligom. Philippe Coutinho to be transferred. There are reports that Liverpool Coutinho has been in contact with teams who are looking to sign him. Opa, ljudi, šta je ovo? Kao hoće da ga, neki timovi hoće da ga kupe. Mi smo već odbili nekoliko ponuda, ali to nije dovoljno da oni odustanu. Naš kapitan je umoran za ovu utakmicu, odmarat će. Umjesto njega svi su umorni. Daruje, kao što vidite, promenjuje se formaciju, malo menjamo. Kad sam igrao 2015, ja sam dosta često menjao formaciju, ovdje tek prvi put menjam sada formaciju. Nemam kojeg igrača da stavim, gledajte što su svi umorni. Ovo je nevjerovatno da su baš ti koji igraju na toj poziciji umorni. Igraće Henderson. Zamenit ćemo Sergio Aguero, našeg najboljeg strelca, umjesto njega Divock Origi ide u špic napada. Martin Škrtel ima ovu strelicu, neće moći to da ga dovedu u prvu postavu, ali bit će na klupi. Dakle, protiv Aston Ville zamenit će golmana i Salah ima ovu strelicu, to znači da on može mnogo da napreduje u budućnosti, kao što je bio slučaj sa Coutinhom, tako da ćemo njega malo da forsiramo sad. I da, imamo i crne dresove na raspolaganju, imamo sa crnim dresom da igramo po prvi put do sada, jer ovo je neki novi patch i hajmo da krenemo. Liverpool imperious when the two sides last met. We're asking for more of the same. Henderson! Long and high towards the flank. Koshak has a goal! Now it's Origi. It's there! He's definitely a player who looks like he can make something happen every time he's on the ball. He's just full of belief and energy. Now the pass. Big chance. Koshak has a goal! Sticks it away! Amadou Sakho. I ljudi moji, utakmica je gotova, 1-1 protiv Aston Ville. Ne znam šta da vam kažem, jedna reč, to je dve reči, loš rezultat. Poveli smo, Divock Origi dao gol i onda smo primili gol i tako se završila utakmica. Divock Origi igrač utakmica, ali džabe sve to, samo jedan bod iz ove utakmice, što je loše. Ali dobro, aj pokušat ćemo da popravimo malo stvari. Sljedeći utakmici, drugi na tabeli, razlika se povećava, 6 boda trenutno razlika. To je loše, evo mjesec nećemo da gledamo kakvi su rezultati u mjesecu, solidni su rezultati, mada je to mogli bolje. Posljednji dan prelaznog roka, mi smo to već obavili, nemamo ni jednog igrača kojeg smo mogli da prodamo, niti imamo para da nekog kupimo, kupili smo samo jednog igrača, Mohamed Salah, još uvek Dennis, Coutinho, Sturridge, Origi, oni imaju ponude. Mi sve to da odbijemo, koliko nude, 19 miliona nudi neki tim. 22 miliona nudi Benfica za Sturridgea, Feyenoord 7 miliona za Origija i neki tim 11 miliona za Ingsa. Imamo nešto My Team Info, player status, da vidimo Alberto Moreno, povređen. 2 nedelje odsutan Alberto Moreno, sad će morati da igra, dobro, Flanagan je tu. Od naših igrača u timu mjeseca nalaze se naši napadači Sergio Aguero i Daniel Sturridge. Imamo najbolji napad u ligi, to je definitivno, ljudi, Liverpool, Chelsea. Ako pratite Master Ligu, onda znate da smo u prvoj utakmici pukli 3-1, dakle Chelsea nas je razbio na Stamford Bridgeu. Ovoga puta oni dolaze na Anfield. We need to keep an eye on Chelsea, to kažemo mi. To mi stvarno mislim. Biće mnogo zajeban utakmica, prošle utakmice smo kiksnuli. Najjači tim nam je na raspolaganju. Martin Škrtel igra umjesto Mamadou Sakhoa zbog ove strelice koja sija i još je crvena. Slabiji je za 6 poena, ali mislim da će da igra bolje zbog ove strelice. John Flanagan umjesto Morena na levom beku. I naš najjači sastav. Ajmo ljudi, treba nam pobjeda. Chance! Loose! Diego Costa looks to slip it through. He's got it and he's got time! It's there! He's certainly a player I'd be more than happy to watch. Tactically, he's almost impossible to stop. Now it's Sturridge. Oh, he's broken through. There first.
Costa tries to play it back. It's Costa! Really well taken goal. I gotova utakmica, ljudi moji, izgubili smo. Chelsea nas je sredio kao što je to učinio u prvoj utakmici, 2-0 rezultat. Mi smo bili užasni, dakle ovo je sigurno naša najgora utakmica do sada u sezoni. Nešto smo izgubili 2-0 već tu nismo imali nikakve šanse, možda čak nismo imali ni jedan šut, ne znam, ne sjećam se. Bili smo stvarno užasni, znate šta, vratit ću našu staru formaciju. Mislim da sam se zajebao što sam promenio formaciju, dobro, derbi protiv Evertona, nećemo valjda ponovo da kiksnemo, bilo bi previše. To je, ljudi, naša formacija sa kojoj smo do sada bili jako uspješni, onda sam ja iz nekog razloga promenio formaciju. Čanak Henderson, Coutinho, Guerra, Starić i umjesto Milnera ovdje igra Mohamed Salah. To je naša formacija sa kojom smo bili uspješni, tako da ajmo da pokušamo sa njom protiv Evertona. Valjda će biti bolje, ali umorni su nam igrači. Piqué će da odmora utakmicu, Martin Škrtel također umoran, Dejan Lovren igra, Klein je da odmora, Salah je umoran, Marković je umjesto njega i Aguero je umoran, Dennings umjesto njega, dakle jako oslabljen tim imamo, Lukas umjesto Emre Cana i to će biti naš tim za ovu utakmicu, dosta slabiji nego što može da bude, ali šta je tu, ajmo ljudi, tražimo pobedu, prvu pobedu u ovoj epizodi, ajmo sad, krećemo. Where to from here? Barkley looks to think on it. Goal! Unbelievable. Lucas passes it through. Sturridge! That is wayward. Raku. It's loose. Who's getting there? Now the pass. Oh, taken with style. Goals without reply. It's 2-0. And that second goal has given them so much more command and confidence now. They should. James McCarthy. They are rampant. It's Lennon. Coleman looks to slip it through. It's a great ball. And the follow-up. That is wonderful from Lukaku. Coleman tries to stroke it through. Face to face with the keeper. Oh, what a goal! Hayes. I gotova utakmica, ljudi, mene je sramota, ja ću sad idem da se sakrijem negdje u neku ćošku i da me više nikad ne vidite. Liverpool 0, Everton 5. Mislio sam da je formacija problem, ali izgleda da je nešto drugo problem. Pukli smo kao lubenice kad je bacite na beton, dakle petarda, izgubili smo 5-0, najobiljiviji poraz i to od gradskog rivala Evertona. Ne znam zbog čega, eto imam jedan problem dok snimam igricu, opada mi FPS i onda mi secka dok igram i to je, jao bre, šta mi rade Arsenal. I to mi mnogo smeta, ali ljudi, morat ćemo nešto da uradimo, ja sam možda čak sebi precenio. Ne možemo da igramo izgleda na Superstar, vratit ćemo na top player, jer stvarno FPS me zeza, a izgleda da sam, kao što sam već rekao, precenio sebe. Igramo protiv Arsenala, dakle prva utakmica Aston Villa, pa onda Chelsea, pa Everton, pa Arsenal. Ja ne znam, ovo je bolesno koliko je težak raspored. A mi nemamo igrača, sad Mignolet je umoran. Mignolet ih prima kao malo dete bombone, dakle ako detetu ponudite bombon, on ju uzme, tako kod Mignoleta sa golovima. Dakle, priđe napadač i ovaj ga prima. Kog sada puštam? Ovako ćemo, Klein tu, ovdje će Milner da igra beka. Ne, Lovren, Milner. Ništa, idemo s ovim timom. Protiv Henderson je umoran malo. Hendersona ćemo da zamenimo, ali nemamo sa kim da ga zamenimo. To je frk. Ništa, igramo ovako. Još uvijek nemamo pobjedu u ovoj epizodi. Ne znam da li ćemo uspjeti da je dobijemo protiv Arsenala, ali ajmo da pokušamo. Hefty challenge, but fair enough. Klein. There he goes, motoring forward. It's one! And he nearly went all the way. Battle there, terrific to watch. Coutinho. Oh, it's opened up nicely for him.
There's a goal! That's Cazorla. Cazorla passes it through. Oh, he's found him in space! Now it's Oxlade-Chamberlain. They've done it! Philippe Coutinho. Now the pass. Mohamed Salah! It's Aguero! And they get themselves in front! Hit long and direct. Made out wide. I ljudi, gotova utakmica, pobedili smo, ali jedva, nešto nam nije išlo u ovoj epizodi i ne znam zbog čega. Aguero, igrač utakmice, dao je jedan gol, drugi gol je dao Coutinho, ali vidjeli ste kakav je bio Aguerov gol, dakle ogromna greška Čeha, tako reći poklonio nam je ta 3 boda i ovu pobjedu. Pali smo na 3. mesto, u ovoj epizodi smo bili najgori do sada, znači najgori rezultat smo ostvarili, mada smo imali baš jake protivnike. Krenuli smo sa Chelseaem, pa onda Everton, pa onda Arsenal i sada Manchester United, još jedan derbi, ovo je nevjerojatno, Moreno se vratio, to je jedna dobra vest, ali protiv United, pa onda poslije toga igramo protiv Zenita u Ligi šampiona, to jedva čekam, ali te 2 utakmice igrat ćemo u sljedećoj epizodi. Ovdje ovaj klip završavamo, vama hvala što ste gledali, nismo ostvarili neki dobar rezultat, ali nema veze, valjda vam se svidio klip, ako jeste lajkujte ga obavezno i to je to, vidimo se. Mislim da sam se zajebao što sam promenio formaciju, dobro, derbi protiv Evertona, nećemo valjda ponovo da kiksnemo, bilo bi previše. To je ljudi naša formacija sa kojoj smo do sada bili jako uspješni, onda sam ja iz nekog razloga promenio formaciju. Sean Henderson, Coutinho, Aguero, Starić i umjesto Milnera ovdje igra Mohamed Salah. To je naša formacija sa kojom smo bili uspješni, tako da ajmo da pokušamo sa njom protiv Evertona. Valjda će biti bolje, ali umorni su nam igrači. Piqué će da odmora utakmicu, Martin Škrtel također umoran, Dejan Lovren igra, Klein će da odmora, Salah je umoran, Marković je umjesto njega i Aguero je umoran, Dennings umjesto njega, dakle jako oslabljen tim imamo. Lukas umjesto Emre Cana i to će biti naš tim za ovu utakmicu, dosta slabiji nego što može da bude, ali šta je tu, ajmo ljudi, tražimo pobjedu, prvu pobjedu u ovoj epizodi, ajmo sad, krećemo. Where to from here? Barkley looks to think on it. Goal! Unbelievable. Lucas passes it through. Sturridge! That is wayward. Raku. Loose, who's getting there? Now the pass. Oh, taken with style. Goals without reply. It's 2-0. And that second goal has given them so much more command and confidence now, and they shoot. James McCarthy. They are rampant! Gdje igra, dobro, Flanagan je tu. Od naših igrača u timu mjeseca nalaze se naši napadači Sergio Aguero i Daniel Sturridge. Imamo najbolji napad u ligi, to je definitivno, ljudi, Liverpool, Chelsea. Ako pratite Master ligu, onda znate da smo u prvoj utakmici pukli 3-1, dakle Chelsea nas je razbio na Stamford Bridgeu. Ovoga puta oni dolaze na Anfield. We need to keep an eye on Chelsea, to kažemo mi. I to mi stvarno mislim. Biće mnogo zajeban utakmica, prošle utakmice smo kiksnuli. Najjači tim nam je na raspolaganju. Martin Škrtel igra umjesto Mamadou Sakhoa zbog ove strelice koja sija i još je crvena. Slabiji je za 6 poena, ali mislim da će da igra bolje zbog ove strelice. John Flanagan umjesto Morena na levom beku. I naš najjači sastav. Ajmo ljudi, treba nam pobjeda. Chance! Loose! Diego Costa. Costa looks to slip it through. He's got it and he's got time. It's there! He's certainly a player I'd be more than happy to watch. Tactically, he's almost impossible to stop. Now it's Sturridge. Oh, he's broken through. There first. Costa tries to play it back. It's Costa! Really well taken goal.
I gotova utakmica, ljudi moji, izgubili smo. Chelsea nas je sredio kao što je to učinio u prvoj utakmici, 2:0 rezultat. Mi smo bili užasni, dakle ovo je sigurno naša najgora utakmica do sada u sezoni. Nešto smo izgubili 2:0 već tu nismo imali nikakve šanse, možda čak nismo imali ni jedan šut, ne znam, ne sjećam se. Bili smo stvarno užasni i znate šta, vratit ću onu našu staru formaciju. I ćao svima i dobrodošli u novi klip, ovo je drugi klip u 2016. I ljudi moji, srećna vam nova godina. Ajmo mi dalje sa Master Ligom. Philippe Coutinho to be transferred. There are reports that Liverpool Coutinho has been in contact with teams who are looking to sign him. Opa, ljudi, šta je ovo? Kao hoće da ga, neki timovi hoće da ga kupe. Mi smo već odbili nekoliko ponuda, ali to nije dovoljno da oni odustanu. Naš kapitan je umoran za ovu utakmicu, odmarat će. Umjesto njega svi su umorni. Kao što vidite, promenio sam formaciju, malo menjamo. Kad sam igrao 2015, ja sam dosta često menjao formaciju, ovdje tek prvi put menjam sada formaciju. Nemam kojeg igrača da stavim, gledajte što su svi umorni. Ovo je nevjerovatno da su baš ti koji igraju na toj poziciji umorni. Igraće Henderson. Zamenit ćemo Sergio Aguero, našeg najboljeg strelca, umjesto njega Divock Origi ide u špic napada. Martin Škrtel ima ovu strelicu, neće moći to da ga dovedu u prvu postavu, ali bit će na klupi. Dakle, protiv Aston Ville zamenit će golmana i Salah ima ovu strelicu, to znači da on može mnogo da napreduje u budućnosti, kao što je bio slučaj sa Coutinhom, tako da ćemo njega malo da forsiramo sad. I da, imamo i crne dresove na raspolaganju, imamo sa crnim dresom da igramo po prvi put do sada, jer ovo je neki novi patch i hajmo da krenemo. Liverpool imperious when the two sides last met. We're asking for more of the same. Henderson! Long and high towards the flank. Koshak has a goal! Now it's Origi. Headed. Coleman looks to slip it through. It's a great ball. And the follow-up. That is wonderful from Lukaku. Coleman tries to stroke it through. Face to face with the keeper. Oh, what a goal! Hayes. I gotova utakmica, ljudi, mene je sramota, ja ću sad idem da se sakrijem negdje u neku ćošku i da me više nikad ne vidite. Liverpool 0, Everton 5. Mislio sam da je formacija problem, ali izgleda da je nešto drugo problem. Pukli smo kao lubenice kad je bacite na beton, dakle petarda, izgubili smo 5:0, najubiljiviji poraz i to od gradskog rivala Evertona. Ne znam zbog čega, eto imam jedan problem dok snimam igricu, opada mi FPS i onda mi secka dok igram i to je, jao bre šta mi rade Arsenal. I to mi mnogo smeta, ali ljudi morat ćemo nešto da uradimo, ja sam možda čak sebi precenio. Ne možemo da igramo izgleda na Superstar, vratit ćemo na top player, jer stvarno FPS me zeza, a izgleda da sam, kao što sam već rekao, precenio sebe. Igramo protiv Arsenala, dakle prva utakmica Aston Villa, pa onda Chelsea, pa Everton, pa Arsenal, ja ne znam, ovo je bolesno koliko je težak raspored. A mi nemamo igrača, sad Mignolet je umoran, Mignolet ih prima kao malo dete bombone, dakle ako detetu ponudite bombon on ju uzme, tako kod Mignoleta sa golovima, dakle priđe napadač i ovaj ga prima. Kog sada puštam? Ovako ćemo, Klein tu, ovdje će Milner da igra beka. Ne Lovren, Milner. Ništa, idemo s ovim timom. Protiv Henderson je umoran malo. Hendersona ćemo da zamenimo, ali nemamo se. Definitely a player who looks like he can make something happen every time he's on the ball. He's just full of belief and energy. Now the pass. Big chance. Koshak has a goal. Sticks it away. Amadou Sakho. I ljudi moji, utakmica je gotova, 1:1 protiv Aston Ville. Ne znam šta da vam kažem, jedna reč, to je dve reči, loš rezultat.
poveli smo, Divock Origi dao gol i onda smo primili gol i tako se završila utakmica. Divock Origi igrač utakmice, ali džabe sve to, samo jedan bod iz ove utakmice što je loše. Ali dobro, aj pokušat ćemo da popravimo malo stvari. Sljedeći utakmici, drugi na tabeli, razlika se povećava, 6 boda trenutno razlika. To je loše, evo mjesec nećemo da gledamo kakvi su rezultati u mjesecu, solidni su rezultati, mada je to mogli bolje. Posljednji dan prelaznog roka, mi smo to već obavili, nemamo ni jednog igrača kojeg smo mogli da prodamo, niti imamo para da nekog kupimo, kupili smo samo jednog igrača, Mohamed Salah, još uvek Danny Ings, Coutinho, Sturridge, Origi, oni imaju ponude. Mi sve to da odbijemo, koliko nude, 19 miliona nudi neki tim, 22 miliona nudi Benfica za Sturridgea, Feyenoord 7 miliona za Origija i neki tim 11 miliona za Ingsa. Imamo nešto My Team Info, player status, da vidimo Alberto Moreno, povređen. 2 nedelje odsutan Alberto Moreno, sad će morati